Boum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam, bonjour Famadji, wa alaikum salam Muhammad Najnas. Watukufu doomba Mwenyezi Mungu dimanche ya leo mjua wanono. Ranyile ze fami za hanyu hanza rabbal alamin. Mwenyezi Mungu yajalia ukaya siwanru wa huma honduniani. Wa alaikum salam mama Zain. Siwanru wa huma honduniani. Hauredana njema. Wa alaikum salam Masweli Halima wa Kennedy, longue vie à toi. Wa alaikum salam mama Nael. Mwenyezi Mungu ajalie ukaya siwanru wa huma honduniani. Wa uhimiliana hanjema. Hawanza na haswabu ya Mwenyezi Mungu. Imanza rohombi ilawe. Tutsoji hantika si wanadamu wa ukozizana. Si wanadamu wa uhimiliana hambi. Si wanadamu wa uremana. Haukaya yonde. Wa alaikum salam Sulaimana. Wa alaikum salam Sujai. Yonde ila rohombi iljoka sonsipia. Rohombi keza ya kasha. Ubushira na heri ribulishiyane njema. Hani mru ya kuside mwanya njema. Yode ya bidi. Sha alijwa kaswa komori. Si wanadamu mwanza rohombi. Bahata gohunru mzaze. Haimile mwana haiha rohombi. Hunru mbaba haimile mwana haiha rohombi. Hunru fami ihimile mwana harohombi. Hauwanru wahimiliana harohombi. Na mpartage ye message. Ningyo très important. Yo tujo partage. Ninga mambo. Wanunga wanadamu njabo wa alaikum salam sara. Mtsoju wangabo deja wanru wanjina wa bloki. Heni mru ngo utso partage mru wa mafiti. Wa alaikum salam maliza njana heri. Watukufu wa jamalif. Kabati nungo njema. Hameka mwanadamu halala hajuha. Eka mwanadamu halala hajuha. Ilangyo sako wakati halala hafu. Wakati kao kutujitarumu. Eroho yaho. Mwenyezi Mungu haide wigide comme d'habitude. Baike karjalala. Cheno wakati mwanadamu yalala ukanga wanadamu wenji walala watsoujua. Gamweshelo wakati kao dunaka ufanye bak. Wakati na vumbula wakati hunduye bak. Nana manzanu wangu salu kinaza. Manzanu wangu ikao manamshe. Ya vumbula kahunduye bak. Rahenda kaundara mferesheye. Wa alaikum salam zatadin. Hohenda. Rilengeze baso zahe rizidisi. Wa alaikum salam malide ahmadi. Rizipasu wa rinjofu koni redera mrozi. Honda rihundu ye furaha kanyo. Honjofu koni ehe shambra hemane mshantu la rundu Mwenyezi Mungu amtamani. Mwenyezi Mungu hamrengero wa. Wali hundu baki mahamzima. Mwenyezi Mungu hamrengero ho. Na balaha hundu ye baki. Wa alaikum salam alima. Wakati ya hundu ye baki. Haribale furaha. Na mibangu miksi hundu. Garendio la mwone mwana mshohatu. Hakana furaha tanjio fukoni. Hajibalilia na balaha la kalmauti haka umrenga balawe. Honjia ribole fukorundu Mwenyezi Mungu hamtabani. Yode bananzo nwasuli nambe ukaya. Mwanadamu shinu hindu. Wa alaikum salam siti bwana hizi. Mwanadamu shinu hindu. Partagez le direct s'il vous plaît. Watukufu wa jamalif. Gasina sujet rare. Wa alaikum salam Ismail Ben Ali capitaine Jimba de Erdarasa. Sujet zilo très important. Ikao ye sujet ya mwando. Sujet ya hemana mshohatu maore mzuani ya ranti wa komori ne mrumme. Ikawe mrumme ya luna sejuru ya eno. Ikawe mrumme gena sejuru ya eno. Wimana Kauthar. Wa alaikum salam.
ye mrumme hamransi hula bande mrumsha hahe hahibiwe passport neze passport za wano waili nane ema pesa bali ya kalmo mkoba ya rengwa mrumme kajafili hanaye hamransi gamushile sujori ambe juzi galjuji rambe suiti hauke mwana mshohatu oui bonjour Mathilde mwana mshohatu abasari zambao hareje hunu Faransa zila passport ziwoneha ngwanzu wajiretrape comme quoi mrumme kati complice. Walaikum islam bweni mzuri. Garjo ujambavi harme suje hiyo. Suje yabili mzadze mkomor. Ikao buwadzadza hangu. Nuumanzane mumtukuzani. Shangam aminike manga. Walaikum salam alawi Musa. Ye manga. Imenyo wadzadzatu zefikira hasibabu mabuzidu ume ya wandwa ume. Hauko wadzadze ngwa uwenji Faransa wanu. Ikao waturuko wana hao hasibabu Burundi désolé. Walaikum salam kwa simama. Waturuko wana hao wajo walo za maudu wawanze maudu. Walaikum salam wanazena. Yode suje ya vili mzaze ya tsawa mrumme ikao kujazaya dawe naye. Mrumme uo katina randoma. Izo yanza ngu jofanya to portu. Masahiri ye hinri. Izo jofanya hinri. Ni abaibu ye mzaze ya renso wana. Na mibuwa zaza na mkirade mdo kinaya. Beho mruza ya mwana hata yajea ke mwana wa umloza uo mrumanza amadziza hamloza haunesema bani haheno mji shamdu katsa uwa mrumme uyo idaza gira be mru ya lola umana mshe ulona 18-19 halola ni mwanamme ulona 40 ikao kaka hasa deja hasa hamlola haza wanawaili wararu mruona hame mrumshenge mrumduhazi na ula mrumshe ulona 20 ye mrummenge na 40 wanro meujona mabalango wa majweni waranso wanro shahau banda waza ya watsimbi na iwende zao ngena be mzaze ijomba hutimizi 40 hau 45 gukubali mrumme huranse mwana hao hutsawa mrumme hane mwana yode suje ya vili. Walaikum salam alimanzeli suje ya raro mzaza hatu mkomori ikao hafanya dola ya he mwana mshe ikao hamze ya hunu Faransa hamfanya dola na mrulo komori ye mwana kajaharaya hakubali ndola bada mzazahe hamoblige hamwambia wafanya ila ndola hunu Faransa habizwa na mwanamme ulokomori ikao bwazaza hangu vanu na hanyuanu waheya na apparence waheya na maru kwamba physique mrujo hanza mrumme ha physiquement mruhanza mrumme hasibabu des paroles hasibabu des réactions hasibabu ani waheya na mnazinji zamrutombe amoureuse ye mafoto mwayaveshe mwana hanyu mamonese mrumme ikao hajundu ha accepte baada mdiwa za ukaya vanu TikTok inungyo sane pandala wakamrujo ufanya selfie mdiwa za kabanu Snapchat irende ha pandalao haukamrujo urahara mdiwa za ukaya ye monde de technologie gerangawo mrumudu jatulamu imrende mkudu hakabogosi irengezo na mustashi irengeze mnandevu nwananyile wapileha wanukana mnasura ya waki attirant hudofkirukaya linu bogosi la timia la staiki like parmi ma bogosi wa le monde entier. Ma photo menji mwabeshe mwana hanyu komkwa wede mrume umlolo. C'est vrai, sha e mwanamme mru fanya tout pour tout ye kamru ganzo mrumshe hao mru ganzo mrume wadoka ze visage za kweli mimo usiku e mwanamshe ya mbiafundo anguka yangu nanzo gwanzo turamu usiku nedana kaundana unedamne mwanamshe kansila hajisi simwambie mwanamshe sabwe turamu komo na Facebook oidi umona ovanu. Walaikum salam Ibrahim Atumani sabi mwanamshe sabwe turamu ambandawe saba hewe zenyido zilazo wadaya gone ya buwadzaze ika wakonono nziani wanono vanu hai vandofika vanu bwana mwanadamu wewe jendu la mwanadamu bana gona we mablana ja watukufu aparansi numbanu ya peu mzaze woye mwana hahe hambala usakomori huenda wafanye mashughuli hede habia mwana meukaya ntu sahabanga we mfuvi haku gari jao yode suje yara watukufu ngarpilao harmwe suje ya himwana mshwatu maore ikao aba sarzamba hawasudi Faransa kati tlangwe mpigi ezamando ngolu ya shitaki ye mwanama mwanzani wangu wakayo uo mwanama mwanzani wangu
ikanga mumjora ngu komori denda rende mrumshahe ya mnika kirtasi ya mfanyavi ya dugana dena ya usakomori mwanamsho ula ya dhumani ya ukayenga mdugano da mina obosheri hosa komori banda uhundusa juru nedena hufainye mba projo hanyu nuhadisize mbarongo uwe mwanamsho wonge da Ufaransa. Mwanamsho wonge da Ufaransa ya jololo ni mwanamme wazaye wana waidi ya hundesa juru ya enna ya mbie mrumahe ukaya na rendo hanyu ngazija nedena hufanye mbarongo wasihengazija batubira meme pa 4 jours hata wajua swili mwanamshahibi wawo mkoba wakanaze passport za hemwana za wana waidi ne passport ya hahe ne mbadhahabu ya kumkobani yarudia hibiwa ne mapesa. Subhanallah. Na mwanamshi ikao ya dhumanie da unese mrumahe mahaba yafanya mrumahe nyanzo ya mrumeda mabandone hula komori ya pasha jazahe baada mrumshe hahibiwa ya unisa ya ukaya ya mrumshe hapare famia hailonzwani baada mwana mrume katum hafili hanar mrume wadungana done mrumsha msihengazija na partage s'il vous plaît msihengazija mwenda iho ili ndia hufanye mbarongo hanyu bukalboshi baada mwende yendi yahibiwa ye passport yahibiwa mba mkoba yahibiwa mba kibabalia yahibiwa ne valise ho hanyu hoda honi hanyu uafili na honda ma plage we has bogos mon frère ya afili na ma plage na uroha na sortishi na jana. Merci beaucoup ma soeur City. Ije uto hafilane mrumshaho banda hahibiwa shagwanzo wende udunge wanzani wende hula wende hula mrumshaho ya pare famia ya kanzuani wajiwa muhimili ya 100% wajiwa kiwa zima nae finalement hausi wende za hobari ya pare famia ya vankulinga buwana umemajinu panunga buwana da muvrima wala hitima hameni mrumshe bare mrumshe ya pare famia ya ili wajiwa msaidie banda hahibiwa c'est normal banda wa mrume hula di hakalboshi huli hitima kutujua filiane mrumshaha ikawe ezafanishi hapia watukufu mwanamme hajazahe wa alaikum salam boss bokelo mwanamme hajazahe baada hajazahe lifanya message alhamdulillah mwanamshatu abasaha saha waswili wa alaikum salam Faiza Saidi Maji baada saha waswili hunu Faransa haniparana bia ze passport zione abatulam ye famille waja redo ambassade dungu ze procédure ces passeports zouane. Voir une semaine à plus quelques jours. Comme ça, ces passeports zouane. Et y a des passeports undo. Et moi nada mundo tujomba kemru mega complice. Oui bonjour maman yuyu. Wa alaikum salam salamana aman. Man mrundo e mwanamshe katsitlongwe mbi. Hasaha waswili hunu maanga. Hambiye mrume ukaya yatsiko hai. Yatsiko hai waongo wa Marseille hambiye mrume yatsiko hai mrume kwanza fanye sambla na chengana tseho sheri yabonga mjobano wa alaikum salam mwana Stefani Madi gamjobano nambiye mwana mmewoy wa alaikum salam Sarasubi noambia ukaya rantize sambla wa alaikum salam Manizar rantize sambla zantseho za kunafiki bakujarumia ubinadamu na unadamu kujarambi urumi ya unanya botula bongo menyo couple ya numa jinro ina hadi gabo mruba na just bitabiga menyo gabo mwana dema jabe botula ngamenyo mwana de Muhammadu ya retsemru mshahe ne wana wahibiweze passport wahibiwe bankiba ya retsemru mshangazija mrumshe mjeni mzuani maore ya jeza he Faransa ya retsemru mshahula mrumshe utojua ngazija mrumshe utojua hulanda ya mrensia jazahi ala fois mrumsha sawa suli mwanamne ngwaza fanye sambla haisheri mrumsha na banu hambi ukaya njahupara j'ai pas besoin de toi parce que tu es un homme malhonnête rantize sambla parce que mrumshe hamba uroho deza monsi bili ngondo ya hufanye plainte iyo tsanzani mwambia tufanye plainte oleo haharaya shaga mjenda mbia tufanye plainte ganjomeleza ukaya mahadisi kajahisa haukaya wamru wa mransi ngujoshida ufunge umbale wendo hani wendo wa mransi umrenge passport umrenge ze passport zuone famia hodo wabalia eze detail eze mali dhahabu ngizonda kazuone dahibu ana ume
au kabanga mjona wangu wajona tula mungu longo wa mabel za komori ibanu wei hatso katsivanu katsulola gamrudi tina ni mwambie nidona video tu ya story TikTok non sa petite à petite a comme tu le facile à petite a comme tu le facile à présenter a c'est la femme que je suis amoureux. C'est la femme que je suis amoureux. Comme dit Sinan bien. Et je sais qu'elle m'aime plus que tout. Gunanzo. Ganimanzo. Et katika anzani ke vampire. Je ma profite wa lo manga. Watsongo ulola. Oranti. Wakuhamba ukaya. Mimi. Omuhimu lesibirini bone. C'est pas turam. O usiku na tsashwendo la ni fundi wangu nedena lole mzade ikahambia fundi wangu kangu nanzo wona hela redara hadisi ya mzade hakaanza doni wona watina kari mbizi watimambia ntuta ntina hujaendo la imenye shako johunga majulungu na makaseti weinge vanungu babu hekatsulola ya mtsojolola nfanyi hamadani bu mtsongolo la moranso kwa shanu mwenda zanyo oui Isra Hamadan alaikum salam. Merci Maliza. Gamtso jolola ni profita madeli mprofito bo makalbosh. Gamtso jolola nrede mrumshena madeli mlodishonai. Minjazo ya lole wonso umanza. Haunifanye mahadisi na mrunso umanza. Shawona deside ni mlole uunga aminukaya 99%. Elle est tellement amoureuse de moi. Yomi gamjonga mina garanti. Njaba kana uniransi. Njaba kana unidunga. Haukaya mrumishe mruka mwelewa. Shawe indu ni manzao. Ni aminu kangu na anzo. Abogama mwema kalbesha kaba weka. Et katsu granza ni kamadani wallah. Je peux me marier plusieurs fois plus que vous. Parce que wanawashe wenju wan aminu wanika ukofiasa mwemju wa Faransa. Le lazinji zinja oza wadzadzina wadzadzamba. Désolé maman, j'ai une que j'aime. Abogama tuna bema kalbosh. Wengi vanu katsulola. Au sukunjoka ulola. Odo sukunjoka usante mon tremblement de foule. Ya wanadamu sukutura majuka ulola. L'importance que la famille de ma future femme wan accepte wa kubali à haute voix. Yodo sukunjoka wana ke shuhuli ya turamu. Il sera incomparable avec votre shuhuli boma kalbosh. Okay, katika profito ili jukati fanya jamatu na mbumana hatsolola. Batuzaya haweche, gamanzu beze ulole, rahane jafa. Njojua nifanye zumamangu ya nabia, ni bezen lole, rahai jafa, ya bahare mjuhu. Je vais pas profiter, et je trouve pas le, njajoshida ni hungi wakati, lole mrika wonsona sentiment. Sabwe masihuni juhenga modomshanani. Horeje boko doro junga mreje avec stressi, na rohombi ha? Fanunga mnalalida mnimzadeula na minsumanza. Jeli kanye nyinyi udzihe mafu mlolo wana washeka kamtsuanza haudzihe mafu bahari nga manzo papier wakati mondaze papier mjua mwendezanya. Je suis pas comme vous. Je suis pas comme vous. Gamanzo à n'importe où moment que je vais sortir avec ma future femme, ndoka joyeux, ndoka heureux, ni que content. Quand on est au lit, que je sois très content, ni que ama vraiment gami au paradis. C'est comme ça que je suis, moi, Turam. Je suis pas comme vous, les kalbosh. Ma jihan, tu ke basé à mlolo an shohatu, moi, timbenaï, m'hundeze papier, moi, des agneaux. Yoti de idée hangu. Wa alaikum salam fazak izaf. C'est pas mon truc. Comme ma petite, du cœur, elle est là, elle me voit, et elle attend tout ce que je lui dis. Wa alaikum salam, Ibrahim Militaire, Mzewa hangu, président de Daoula Yahaki. Watukufu, wa Komor. Gamambwe makalbos que le jour que je vais me marier, il y aura tremblement de poignée. Déjà, gamjodo na wanadam. Voilà, à la fois je suis pas profiteur. Je suis pas profiteur comme les autres. Wanadamu wanga walolo wana washu watsiba mbi objectif ya hawa profiter wendeza. Wana washu wanga walolo wana umewenju warangiaze wahungaze papier wendeza. Gamanzoni ke hamadani. L'importance, c'est pas que l'importance. L'importance que tu maries avec une femme que tu l'aimes, que tu as de sentiments. Merci beaucoup, Boss Bokelo. Et moi, Mawoy, Kao, si ujulana, Rangu Komori, Moroni, Hapu Harmo Mjiwa Moroni. Ni mwambie ukaya zetwabia wazifanya zihurisa.
huja ubali mwanamshi ya hwanza ya hwanziza yale hube umadungana hwenda Komori pour la première fois wakausiha wahunga séjour e mwanamshi oti mrujuo ngazija madungana de nae wenda wamrenge passeport wamrenge zemali wasayabu wamranti Komori wajazaho finalme mwanamshi hawaswili hawambia ya ukaka tuanza uko hahe au kafanya maru kwamba crime usiabo gofanyo sambla na ntsewa e mwanamshi amba kujofanya plainte kujo poursuivre bahata jomkinisho wanaumahe ngwa unausiu wanaumahe wa maore ngwa unausiu ijomkinisha waje wa hutabase vomie ulaoda honi uendeza vomie ulaoda honi uendeza haukaya mbangu kwamba rohombi wa alaikum salam kikimaweni mbangu kwamba rohombi uo upeu izo wafanya unatsemrumshe panda quelques jours ya hibi wezingu hujazaho mrumshe utoujua ngazi jandahu utoujua moronidahu husiabo hujazaho ufanya mbaru kwamba upeu mwanamsha saha wasuli watukufu do humombe la adue mwanamsha hatu Mwenyezi Mungu yamnike taufiki yamnike hikma yasubiri roho bangu johonda mrume ya jo mwanza yeke mwanama kaliboshiwei hakubali hamfungua paukanga wanaume ikao waunenda wanruashe na hii hata wamba ukaya ntufungua jame ntina uhufungua dami haunda we mpaka ni subhanallah watukufu nsokao pila mwambeni ya ukaye mwanamsho hatu maore mzuani ule ya rantiowa newana ngazija aba sarzambe wasaha waswili hunu Faransa abahango ndombio yaambie ye mrume ya ruhende zahe walaikum salam mama Nadia maswa aukanga wanadamu aukaya ngabu wanadamu wapeu bajihansi aukaisha hao profi yonga aminu kai mwana mawoi wanda wala naomenu wavumba ukaya ngwanzo walole sha walole wahunre sha kwa tsuhanza walole hamahaba c'est pas comme ça que je vais marcher moi Thuram c'est pas mon truc yoti lehele ya hangu aukaga amini kamitiro pourquoi pas je suis pas beau gosse chati nyongoa nimrumme oui mwanama MC Shabem alaikum salam nimrumme ni mwanamme olewa comment natujunga mrumje wajawanga je peux pas me marier avec une femme que je reste à rien watukufu izo ndizo mwanama we yafanya ende halo la mwanamshe ikao hakaanza profi ya undushangu jitu lompokaya gena séjour ya elna e mwanamshongu jo shida ya mbloke ya mdéranger yo watukufu gardo harma et deuxième sujet ikao nga mlongozo ni nywazaza hangu ikao à partir de 40 ans 45 ans ikao nusu ya hanyu gamtsawao wanaume gamtsawao wanaume wazaza hangu rahano wana ikao dumazaya alaikum salam mtukufu Muhammad Shafi gamtsawao wanaume rahano wana ikao dumazaya wazaza hangu wakati kao makana 18 à 19 à 20 ans Mwenyezi Mungu yamnikani bahati na neema mwazaya wana mawahansi Komori hata mweda hata majama za wanana manga mweda hata mwana hanyu mwawarenga Komori ujahonu ikaubidi mdo wao na hamade dhahabu haukaye mwana wa mrenga Komori ujabanu ngerambe mwana mhu uo yo ujua uo doko husikinia haukawa uora haka janade hamzungu yalewaze McDo yalewaze McDonald's yalewaze vakansi shawo de jange sage ize bezeza yake karibu na mzaza hai wazaza hangu ganyi hunuma wenjo hanyu gamba baiswa ni makalbo she wanraume ikanga mlongozo mzaze tsoi honte à vous honte à toi maman wakati kao ye mrume ya hulola katsutsanganya ne fami katsutsanganya noa na walaikum salam hidayah she mrume ya hulola ngutsambazo ne fami ya hutsambaze ne mwana hao ya latif nyezi munaniki khatima njema wazaze ntidiwa zikamruju wa mrume yo ujoka na 50 halula mwanamsha ulona 20 uwo moto mtiti wazaya hadona kame mrumshahenge mrukoko hadona ke mrumshahe no huzaya wanawe njinga we koko na balede ulona 50 ye mrumshenge na 20 hadunge mrumshe hakajuma mredane gerrabe mwanamshe ulona wana yazaya wana hata mwana yatimizi 20 21 hata 30 ans mliado hamba ukaya ngutombe amurozi na kalboshi nzaze réveille-toi utitsawe mruma horane mwana hao mrume ikao katina randoma kajaza ya denawe katina keltas wongo nsukai mwanamme wongo johanza ya wanzize haungede nawe
ya ukema na mme huo uongo hanzo hamahaba hauongo fanyo gujofangwa vanu wanaume makaliboshi wajihatsa ukamrumme de wanzoda mrumme de wanzo wana waloda honi hula mrumme de upamo leda hula shamrumme ikao ngujo ya enge mwana uloda honi mwana wa hemzaze ya nzuyatre fitna ya mtsabaze na mzaza hai ya menyele na mzaza hai walaikum salam ijamin uwotsi mrumme walaikum salam Zainab Hassan uwotsi mrumme luhamba kalboshi wazaza hangu banishima filisha wanihinga shamenyani zakilihinga lo mjibu wa kiburundi owazewa hatuika wa mloda ni wa mwado kwa jashida wa mkinazana kwa jashida wa mnikani mahaba kwa jashida wa mbihani au 8e siècle au 7e siècle nyezi munalpone shari walaikum salam Fatuma muhafili hana wanwa umewatsona randuma mawu udungu johunresha hahe ya hudunge ya ujujajahu kelenti zede mwana haho wa mzaya walaikum salam nola chiko walaikum salam lezazida nyezi mgu narnike taufiki yarnike khatima njema yaho wazaze watowona ihorendao haukaya mzaze bidi uone ye futur là où que tu vas y aller mais pas au présent. Tu vois ce qui se passe maintenant parce que ton mari il dit je t'aime, ton mari il te manipule pour que tu laisses tes enfants, ton mari il te manipule pour que tu laisses ce que tu as mis au monde. Walaikum salam janaheri hudunge mwana wandu som deteste na umuyenga. Walaikum salam Zainab Hassan. Nyezi Mungu narnike khatima njema wazaza hatu zesprit zanyu zireveye bakabana hindu jamaana huzayama na banda souffrance walaikum salam Muhammad Ali banda souffrance ya tabu ya mezishenda wa mhansombani hao juma utosufri ukauha upande kutujwa ulala hunu na marabi hashi huna jana na souffrance de hata emana ulahu mzaya humlele haka hule nawe umrengi hajange karibu nawe gotsa uwa mrume wallahi mzaze gamjo utsibulia maudu haukanga mjokaye mrumaho uo katsuhuta uonge na ishe yanza shamrume wanzomru uyowurengeza daho shekatlia fitna yekatlia mfaraka yende hata ye mrume waye ya puse yambe emwana weina laoda honi towe mwana hoda honi vahem mzaze katsona ya ukaya weitsi mrume shahasubuti merci beaucoup Muhammad Ali shahasubuti hadaza ye mwana ya laleho hema jirani ya laleho heze fami nyati laleho mzaza mwenye humzaya maudi ye mwana ndana ngwa juruhulwa ni mabibi ya juru alaikum salam mama Yasin ye mwana ya rengwa ya juruhulwa ni mabibi na makalafuba wa mrengei huwa mjuruhu wa mle uduambe ke mwana hanji ya shonga na balawe mzaze de wa mpusi wanasho hangu ikanga mtabishono wa zaza hanyu hasibabudu wa ndoma hao alaikum salam mama Kael s'il vous plaît na mdomba zedu haina masihi mjo ulala mswali swala za haja Mwenyezi Mungu yamkulizeni zero haukaya mwanamshe woi yeuka ani hojiranda nayi yekadota Mwenyezi Mungu yamnikeni mbaru kwamba subra baka batilongo nziro homruja yake karibu na mzaza hahe yambewe mzaza mru vahe mzaza bidi ushukurie uhimidi kaudi mwana hangu timrenge haja gebavuni mangu mauduno kamade yedo jonsikinya wa mado shati mrumme mafiti simrumme mafiti mria toe mwana hoda honi hasibabu ya mrumme yake soda honi walaikum salam Said Ali mon frère ya la teuf watazangu réveillez-vous mrumme de ulo sawa na mana mrumme de ulo sawa na mana Nyezi munalpone shari walaikum salam makuchina Nyezi munamniki taufiki Nyezi munamregenezi roho ay subhanallah kamushule kalima nalamba Nyezi munasame Nyezi munamtulizeni roho buwajaza hangu Nyezi munamtulizeni roho oui bonjour mlagonzi nizar Nyezi munamniki taufiki ganyi hunu wazazi wenji mlolo nuwa baba hatu kamja kinaya hamahaba mjuhanga mrogo ni mazababi walo Faransa wafanya ani wanzuma papie haumenyani za akili msujua eshinu shifon msujua yeinu Burundi msujua zindeze emetre na 200 metre hamdojwa ka wenjugwa lao malalao wenjugwa jidopeo ilu haujajwa menyani za akili oui amoshiko alaikum salam wenjugwa hulao gabwe malala uhunumanga ngwa yalao ili première fois wajomrengani wamfanyeni uchamfu hata wamfanyeni uchamfu hata wamenyeni za akili mriyare semana hauyedwaze mwana ya latif wamrummende ya jujambie mrumshukai mwana hunsuma zana la hunda honi c'est vrai mjaza ukubali kawe mrumme mwema
ukubalika we mrume wa sabuzi. Subhanallah. Wazazi wangu namrejeza kilode hukana baraka. We bonjour Madina ima. Namrejeza kilode hukana baraka. Hauka wazazi wenju alohunu Faransa. Ye bazi hao. Wajansu kangwa nzuma zababi. Walamana nuanrauma hao walauma lahoni. Hasibabu. Baada kwa tutsa hao wana. Wadorongoziwa. Wanrauma hao. Gwazorongozo wana. Wazazi kwa bona mgeto wana hangu. Lese mezamfa. Kumsi. Wajimita kwa jajimita. Shawajihansu wazazi hatu. Gwanzao sirajanyu meni. Batura mgujo shida hutuarma mihono jao. Ya husasanye. Ya jusemi liu hata kroshe. Ya uheze hunu jao. Ya fanye namna. Ya latif. Zoni zomanza mdore mmamabi. Zoni zomanza mdusu kumla mwere mwamakode. Madina fisa. Wazazi hangu hoji mlifu. Na mkanimbanu kwamba imani. Na mkanimbanu kwamba mke massage. Mdoja ukaya kaba na hindu jamwana. Mwana woi kabadilishia. Baike mwana hede hata nge bandi. Mromba zedwe mwana ya rejerezo. Baike mwana hede hata hachafuka katulano dahoni. Mrufanya namna ufanya malala uhate mwana ya rejei ho dahoni. Shamjihansi wazazi wangu ya ukayanga mkubalio wanaume ikawa ruhombi wabala fikira mbi wajua maniseni nuwana hanyu wajua kumsitireni maudu gerambe mwana ikawa ya zalani hakomor ya jahunu ikawa sur et certain kana uparo johura nsibu mama wangamie katisa wanema na ujumza ya hunu ya mana ujumza ya hunu winji neze fikira zawe zinji udo fikiri isha wakati joka mduhazi wambeni maison de retraite ne mana ujumba la komori haja 90% uwele wakawe mzaza hangu na ni manzize ni msitiri anafunywa zangu katsumele wani mkakomori mnuma jaisimani msibuha horilela msufre hau masikini njahunu mangaga mwanauze metro njahunu mangaga mwanauze menje njaga mlauze fikira mdungu wanrua umeikau kwa tina mahaba nwana hanyu mduhabaga mrugu tsawo mrumme hana mana mrugu tsawo mrumme hana mana subhanallah Mwenyezi Mungu katiradhi bwazaza hangu wanromi wadu wapa se la prepari ya hatu garanzo profi ribalie sheda garanzo ya kume leo wenji na wenji walola wanru washuwa zado nao mama ibidi utuwa hitwani hao wenji na wenji ilhamu alaikum salam wenji na wenji walola wanru washikao kwa japaro zaya kwa tina wana wazado na wawaranti wende zao mama alhamidu alaikum salam wazado na wawaranti wende zao waudu walolo wanru wa marau wazayada onao walona wanada onao wawaranti wendezao ngerambe mlikao kujaza yada wenae haukamtina mwanada wenae wodo wanzu ya jahu menye fikra ili umanaho umoneke manaho enemy uoneke manaho yandui uoneke manaho yenuhosi na we manaho hajuhanza ya uhanzize hajuhanza ya hubahare ya hutukuzi ya husitiri hukubali fikira ya mrumme kalbosh ya jado menyaniza ankili namkila dubaza zangu s'il vous plaît mdoju wa moswalize swalabu wazazi biwa naume waliwa basa mazababi hamanda mituramu oui el mubarak wa alaikum salam gwafanyao nyigangi na masahiri ili wahondesho wanzao gwafanyo masahiri ili haumenya zakili zahanyu gwafanyo masahiri ili mtirambue izo ikado mrendao wadwe jereze mali zahanyu na balanga una mwanahu mdungu hasibabu karibu shamanilo mrumme wakweli wakata fitna mrumme wakweli wakaenge mwana shamrumme wakweli yohanza yorengezale daho hatsanganyale daho banzingozi joje motira mbaku jalola c'est pas question comme jalo lenga jorongo ya savoir vivre. Je suis venu en France, je connais ma communauté. Guaniparao, Guanabiao, Zetambu, Nezosantipia, ils sont tous là dans ma tête. Quand on me dit, c'est déjà là. Abugama benbo tsatsahang, namjuhe mwambeze doa. Mswalize swala za masihu. Mwenyezi Mungu yatowe ze masahiri kadu mafanywazo. Haukaya ya mtukufu mzima, Allah. Yemwanza kudura Mwenyezi Mungu waiche. Wa alaikum salam Muhammad rasma na mjuhe mwombeze dua buwajaza hangu watukufu wadohukana baraka utsione ya ukaya we mruende hata wakubale mwana ya toloda honi edezaye we mruo ikawo henizo mrume ya hambi yango kubali rambu wa ukaya wallahi ngabondongo ikawo vrema zilo buhari izo tsibure haukangwa wenji wazazi wao walu faransa banu ikangwa dunga uze fikira
wa alaikum salam Haji Rashid Abdallah walungoza fikira za makaribu shamba umahao wa walula wa wamenye zankili watia fitino malahoni wazi hata wazazo kwa tunongoza na doni zefami hata wafanya tupu toto wazazo wa manadoni wanahao wanrome wao wanrome special kao wabale shenda ngwanzao ya kume wabale shenda ngwanzao ya kume. Merci beaucoup Haji Rashid Abdallah. Nyezi munanike taufiki ya nike mwisho mwema ni wazaza hatu mreveyo ndo hukana baraka bakaba na hindu jamana mrumme kujamzaya shamana humzaya panda mezi shende ya souffrance na tambu ikao douleur et de douleur wazihunda taje umzaya imwanangi yabo dojoka ya wima udungu johukele ntiza maudu bo mzaze baraka maudu bo mademoiselle maudu bo jeune dame maudu bo demi-mama la 18 ans de jom kini shaure meshehe yabo yemrumewo yakauhe hundwa jina haukakedo anza mangale la plupara kusiwa naume wa Komori eko andwa shahatu wende atangwa waziro sikardo angalianro oli ya uprofite ruanze ruanzize sikardo angalianro oli ya uprofite iliru wabame sikaru wabama shatsu hangala ayer rdotsa hemakalafu balo mwanziani watsina ankadro andwa shahatu wakati kango haruma nzia nziro wakati kaka mdu mshenge mziro ngiharuma nzia nziro ulamlango mziro yabubu anashongo ndo hukana baraka. S'il vous plaît wajaza hangu mademi mama ya 18 na 19 ans na mkira dhonda hukana baraka mkane d'une manière ya udulewa ya ukaya mrume yuhenda zahi kana zemvu zaho hata shawallah wallahi na Mwenyezi Mungu wakati juenda hata huremeshia haumru hamadu haundesha gujuenda zahi yodo wakati mnajukwamba guparema na msahe sama Mruge na mana mshenge stage nge tranquille olu ya umba mama ujo libe mabani yao shango tsawo kalafu bala mrume bangu jodo toaze position shuna jana 69 position 14 position 12 ya la teuf izo zonti pire deja ngamina ennemi numero 1 mu Faransa wokaja jitsatsaza womdzaze wohamba haini wakati ya jo uhundra ye sheme hahunduye opportunité gujoni kaza wahamba haini wakata johunda ya opportunité hahundu ya nzia ya uni parisa mbabahan wallahi shangu kajohenda sha gamoneo kawo mru mzade engu joni waje demi hono yuwa mtojo mbulare me hata ya nemeo enga jobila na atamna ya rangim national de andruge ugamu mjosura engu jopuwa wanwa joaniwe izomi nsulewa izomi kakonte womzaze ikaonge enemi wahangu hazamba nguzambo wakati kwa njaparo hiyaba na mvumbu wa zina shanjaparo hiyaba na mvumbu wa mji akemzaze uo hajihansu kaya mbufanyo biashara hezi ngozahe sizamba tamba ukase pa normali ziyabu mzaze fayo ranti zerongo hizo da hingu niyengo tilande ya enemi wahe hazambia wanu kenu wakati jo parisana nziani esha hangu gajoheda shansujwa ehengu jo kauni wajo koka na ushidandre memiho na taniu bo izo narzinansi Mwenyezi Mungu nanike taufiki yarnike mwisho mwema ho hanza rabbal alamina ni wazaza hatu mreje imani mzungue muombeze dua bahaini mzaze ya neglige mwana ya rantse mwana ya dunga fikira za mrumme mbaba wankabu ikao mruka jazade nae na mdojua ya ukaya na mdojua ya ukaya buwazaze Mwenyezi Mungu katsiradi nanyi na wallahi na Mwenyezi Mungu mrumme hamandu woti mrumme shaishoshani na mreje zankili za hanyu mkiharmu wana hanyu manzo wana hanyu bakaba na hindu hana mwana yatsuza ya uoha johanza ya zae na wenji gwanda mbiyo wende harma madoktori na miji ili wende watliyewana walanda bo Mwenyezi Mungu yatsuwaba leo mruenda tahundu bahati Mwenyezi Mungu hamba na mwanzi ya mwanzize da mrumme yojwa huo na mwema hahwanza yojwa huo no kahudu haya hahuranti gamina mwana mshangu lohunu Faransa ikao ngena 26 ans gena wana wane hata watanu emrume yamlola uo mrumbaba ikao hamrengede arenge mwana mshawa yujamunu Faransa hamrenge mwana mshi haka nangoza 16 ans hamfiance wajahunu waishi hata base mwana mshengena 26 ans mwana mme abasangena 56 ans harantse mrumshe gumtabishe mrumshe guderange mrumshe guromeye mrumshe alhamdulillah mwana mshe kajamana naye she mwana mshe ngumanzizo hauka ngure konese zenjeme mrume ya mrenda she mrume mtsimbi linga we koko ntina hajana we subhanallah 56 ans 26 ans hari we inge koko ya latif hari ngawe koko nsuhutsa
amjini na le mlajina enda le mlajina ureze papier deza vanu lolo wewe ikaja hutoa hasta hamilingi haukawanu hamdungu hampambiza abadaga hakamtiti hamdouble ya wana ba hamrema wana watsano haribala ngumbloke ya tujomreme mwanamshi hajojua baada mbuli wala kafu baada gene makirtasi yahe ya juya bi dégage ya hundreze maliza hoana shahamba wele mruma shahakansi yabo gawe juma utomtabisha na umreda na yinsu jerjoka uyamba sha rivure zambabibalo ga juma tsomreda nai ne mrumshe hakansi katwenda zae omuhimu kujaparo muwa soka juma tsaba wekoko hulemewa banwe jau gwazontarumu ni gwazondulele ni minanzao diwaza banu mimi dina horenga ujahunu ngamina tunamfanyizo minanzao na mwangale mruha mando ye mrumshe kao hamanza ya manziza waide ule jeune ya zade na ye gumonokoko yewe mzazo ulo na 40 walenga shababi kao haumana mekao tsona kirtasi ya shida humenya akila taumanene mwana utuwe mwana da honili ya Mwenyezi Mungu avakiswa trop tard emrume woyo hunde zahe ngujwenda zahe na muombeze dua masahili na muombeze dua ze grigrizini zula umalahoni mdotu ye Qur'ani ye masihu bewa ndwa umemakala fuda wapeu ye kambulia ze Qur'ani masihu zo wa deranjo amba kaya boshe vunguza wallahi ye mrume ujotu ya Qur'ani masihu hambazie Qur'ani vunguza baget wallahi wa mrume kala fuba wa mrume wanyigangi yodo akatunjukora mbua owanrwa ume wapeu na mdotu ya ze Qur'ani ngamriditse na nabe nywana shohangu henu na mrume ekawanzo joke mruma ho woi yeti akrona usilam emruma ho woi weye mprepare nyigangi emruma ho woi yohenda hamasahir ye masihu ukagamlalao na mdotu ye Qur'an na mdotu ye Qur'an mobule Qur'an YouTube wallahi ye mrume mfanya masahiri ekambulie Qur'ani yedo njia mabibi yedo na mangutabio yedo hai ani yedo sonya gujonda tambie sheri bunguza na ikamba bunguza yedo akatujukoli wakaye mrume woi ye kaseti Saidi Hassan bouge bumtihani watukufu garudu haruma deuxième sujet ikao ngarambe nywa zazaha gasina mzazaku ikao haremani ataki Komori na haka hunu Faransa haremani ataki aukaya wando wazaze ikao wasale giri la hezendo la zamiji do mjini emwanahe mshemhu hambie mwanahe ukaya nga mjohanza ulolwani mrumo mjini mwanahe hamba kabati problemu mama wasibala wambie mwanahe ukaya ruhundu mwanamme ulo Komori gebidio ya hulole mwanamshe kajaharaya haba patsusi mama kajaharaya shawa zadzwanwa diwaza ukaya uwana wazala hunu waheya wa alaikum salam Musa Miriam ma sœur owana wazala hunu c'est vrai que je kubalizo wanza usange na izweka ya jo deteste ça ne dépend de mwanadamu yomona face à face waelewana haone mwanamme wa hadisi harma Facebook wa upara na WhatsApp wende hata yendo live fanyisha hunu Faransa hamlolo alwa mwanamme ngazija hambizwane mwanamsha hunu Faransa banda wambiziwa wahanso usiku wa hema shughuli na bana mdojua ya ukaya vanema foto ya snapu neze video za snapu neze video za tiktoku zinu owanawashi wazaza hatu hale wadekambani kwamba pandalao ili warahara ze snapu zinu nga songora hata wanadamu hata mlufikiri kabanu wainda iwa ikodo linu bugosi linu belgosi unru kabalao labo mruhangu voyabo hamisizi kajadungwa ekamrugu hadisi na mwanamshe nasubitia mpare appel video mria oneze sura zahe za kweli daike ze video zoura hatsa bange jonke nishanu upara appel video nione sha ni rahare mbali ni klem na couleur na clairage yani kim na clairage mwemba na batira bubogosi na balimi mrikao na bawasura nkuhuru na udu vrema wakitlisu hadu hadisi na mwanamme kaombeshana mafoto wa kibogosi harahara olewa c'est l'apparence harahara nchege mwanamme mshewae hakubali landola hatombe amur hatawambiziwa wakazo usiku wabidi uende wafanye yendola oui des filtres banda wende wasikomori dena mzazahae na mbaba ne fami wende wabainisha ilandola hula Komori mwanamsho henda mwanamme
hapara yaje. A vrai dire, e mwanamme hakana dutu. Hauke mwanamme hajizingamanya, haukaya hadobeshe mrumshe mafoto, yofanya wana filtri, walewa, wana nchenga mna kulweri, ulie ya ufanya haini za ufanya, mrumshe, ya rambue sura ya kweli, ne kulure ya kweli. Wakati mwanamme ya henda, hudahoni, ya dungana dene fami, ndo dahoni, mwanamshe hangali mwanamme katsumrambua. Hatujua kaulandaye. Shangi na dituche. Hamangalia, hajusema foto hangalia, eloya disuna mbwamba, uinda esha vrema bano, uimfubingo, apparemment mahamba maman, c'est lui le mec, maman hamba ndaye, hamba non, ntsumsa, maman quoi, hamba ntsumsa, non maman, c'est pas mon style, désolé, j'ai accepté, Tikoubali, c'est vrai, Tibizonaye, j'étais à loin, shangale mafoto mwana meka onibeshe. Mzazi haone mafoto yale hili mwaname ule jitsuna. Ni mwaname hili aklia wana video wa filtre. Hili mwaname atu wana foto wa snap. Ya baibise mwaname shola. Do wingu neshe ibande shanti. Do wingu neshe ibande shanti. Walaikum salam Hamdani Jafar. Do wingu neshe ibande shanti. Ula mzazi hanja na palpitation. Usijoni patsaimbe motwa ba non, nsumta. Désolé. Wande, ula mzazi abakofukone motwa jakansi. Wale wa mzazi ngofukoni hulangi harma hamuna huzuni na problemu motola tsambie mwanamme ukaya deva famille ukaya désolé non t'es pas mon mari minjahu mintsuta désolé ntina ujua ufanya shuli da mina we ukaya kutsunjibia ugawe mfubi haku na mangale wanazalahunu ukwa ani wa alaikum salam Zakia Ali wanazalahunu ukwa do ezite horongoa. Haukanga joko wanazala komo wajohe ya nambaru kwamba mastehi wadolo okaya zinu ça va lui vexer gamrongo nsuhamba haukaya sirazala komo homruhenda tambie mruha ika nsuhutsa c'est très difficile no wanazala hunu okwa de hésite nsuhutsa non je t'aime pas non j'en ai marre je me trompe je sais pas qui c'est toi hainde banamba désolé tinafanya shuli parce que gawe mfubi le kalmala mwanda mambia gawe mfubi haku monsi ezabili t'es pas mon style bili yabaga mabe nywa dzadze ye mdzadze oi hare mwani attack bande mwana hende harongoa harongoa bala deva hefa ya mwana mme hamba ukaya ntina na dola nsufanye masuli parce que gawe mfubi kutsunjibia what's the style ya hangu wenji wabwe mwana wape uno wape de mzazi joka mfanya hasihi komorera heja kamwambiza hede haone mwana mme worango yajibu au yatijibiwa shamsi yabo mkaifungo hama banu wanaha nyumaza yahunu gamshido mwatarumu no wanaha nyumaza hunu ngwatarumu lao ni Macron ne gouvernement faransa do watarumu Hulenge mwana humumbiza na mro. Husi hula ngofikiri kabala c'est fini. Ne mwanadamu wale mwana hokana kaujiwa nae. Hamambiange mfubi hakuhu. Kana ujua alaikum salam mama fahim. Hamba kana ujua yafanye shuhuri. Ifamehi mwanamme wa desespereha. Hamao warambua. Wakaujua. Haukaya mwanamsho hiyo japo la première fois komodo haone mwanamme kana ukiri. Wakaurambua. Wakaujua. Shanga bwanada wakojisisa magil. Kabwanada wakojisisa magil. Jangali yerango. Ujibimi serango. Gawakati yo. Walaikum salam jiyama. Wende wa vaye nguo. Ijuamba ngyo sawa nao. Shawa werango jiminimize. Olu ya umonesa. Zesura zao za kweli. Oui, Madame Ahmad Wazir. Non. Mimi nswata ko wafubi baba mitimle memfubi shanga mambo shahunde manyanyasi woi nzazahe mwanamshe yende yafanya dola yambize mwanahe na mwana melo komori wadiwaza kuwa na walobanu wanazala Faransa wao ngwanzao ani des muscles ngwanzao des beaux gosses ngwanzao ngulona je sais pas quoi dire ou je sais pas. Alaikum salam Zainaba watukofu wa Jamalif mzaze woi wakati mwana enda bala ya rongo wa direct yaambia bwana harusi ukaya nsuhuta kuna unlola mzaze woi dabo yenda hata yarambua
ya ukai mwana henge sérieux kaja hésite horongwa devant ye fami ya ukai ya ntsumtsa habange mfubi haku c'est normal mwanamme ulo mfubi haku rahane mrumshe vanuneke mwanamshe ngena 1m80 yambe mwanamme ngena 1m70 shi mwanamshe ngena 1m na mangade mrulo na 1m65 wumfubi wode mwanamshe emrume ya ulo mfubi hane mrumshe yabo mwatike mrumshe ngujo kubani mrumshe ulo na 1m65 wotimle yemrumshe anyemrume ya ulo mfubi hanaye ben non je savais pas désolé je l'aime pas c'est pas mon style Nzadze haremani attaque. Ye mwana adof kilka ila sembla mzadze ya fanya kujivuba miso. Finalement Nzadze haremani attaque. Hata basarzamba onge komor. Watsahwe namna Nzadze ya jeza. Eya kauni parando. De mwana mshewaye. Ne manyanya wa Nzadze. Ikawo. Ye manyanya wa mzazahe ulo komori hakaujua ya ukaya heni wakati mwana we ya jusa komori kana ukubale mrumme bahindi hata wai hakawambia mzazahe mwanamme hunu Faransa kawa para mzazahe mwanamsho kaya hewe ye mwanaho woyo jahunu komori kana ukubale mrumme wohi mido ulo mjini nuonao kana umkubali mzaze no hazifanya ijaye mzaze ngeiho l'hôpital avant ça vambabi ngamfikir shaharemani attaque en tout cas havura shombo harumwezi Mungu c'est-à-dire aparsam na paralyse ya bobo mzazi hatu Mwenyezi Mungu juhubo unono ho hanza Mwenyezi Mungu shawodi wajika harumwe ani yeshombo isho wodi wajika mwe ajaliyo kamransu wana hanyo da hukana baraka yekanga manza wende hata wana hanyo muaniki wanro umeko mori muasise rangu wende waone hawajitsaishie ngi wakati yo mdeside no gozandola sheba na wakansi hajitsunu hata jibenu wa mabeka minga mina 1m50 ou je sais pas j'ai 1m60 ou je sais pas jibenu wa mabeka ya mimi ze finitre zinu van mimudu sha ruana shohat ruana ume harumaze TikTok neza Snapchat soti pia rilahara kabati mudu kabati mkudu Sonsi pia ni mugure moze pandala ozaha. Sonsi pia ni mugutoze nchenga zaha. Sonsi pia wana mrunzani ha. Wala turamu. Badar maza video mrumona hamage bogose. Na banuhunu mrunsugu mona kavanini nuose. Nyezi muna pone shari. Nyezi muna bimzazi wa yunono. Na mvu na suya. Ya juhe yabo le plus vite possible. Shanyu wadzaje gamjizinga manya. Ni mlono wana komori. Manzo wa lola na nromi jini hani. Na mdo wafanyaze bi mwa bala onda vacances. Mwa hetso mijini wambe mafi. Hundo mjini wanaomengwa wenji angale hujo hujibia ya. C'est trop facile. Rahana huja mdo fanya dola za aluan. O wanahanyu wede hule udambe ukaya ntsumta. Wimzazi wambilo kima na hukana mkubalika hende hamono fasa fasa. Ye mwanamme wa iha hundu mahaba ya telefono sumamna mwanamsha wa ibanda. Haka bogosi harme telefon. Nyezi munalpone shari shahu wazazatu wanzu wajiwe wafe. Wazazatu kama nzu mjangamize. Walaikum salam anya. Ya latif. Kamkara dhuwa na hanyu wanuma waransi. Mwaduwa beladu wa wabali wa komori. Mwaransi ya fikira ya ukaya kwa zomlezi na mdulo komori. Walaikum salam kala rube. Kwa zomlezi na mdulo komori mbulende ya jangaliliye. Rahija kahomu bizadeni mwanamme uo. Ikaubidike hasihira ijabiziwa yende yaone mwanamme hajibiwa naye shako jinu kukaya yabo deja c'est bon mwanaho hakubali badi hakubali bada haonoza sura ya za TikTok haoneza sura za Snapchat haoneza sura za filtre wa filtre haono kwamba ile bo Ibanu Zainab hina wakati kutsungura salamu Kuli salamu shiwi, nangu wakati na lise direct. Wa alaikum salam ma soeur Zainab Hassan. Nyezi munalpone shari. Wajaza hangu na mjembanu komba imani. Mjifikirie mbabi. Na mkela di mjifikirie mbabi. Na mkela di mdofikirie mbabu wanahani. Msisura ngezi juma aranjeni. Haukabanu gambrenga ngezi juma aranjeni nyinyi. Mzaze ngwa mchogore ngezi juma aranjeni nyinyi.
Gutsungu na ukaya wendo mini manza. We mwana ho yatso manza. We mwana ho yatso manza. Et mwana ho katso manza. Mais c'est ma fille. Mais c'est pas toi qui gérais son corps, son cœur. C'est pas toi qui gérais ce sentiment. Namle si se batani. Mide namlela namzaya namnusa namsomesa. Oui. Shabwa yamba hinduko hamba. Amour. Wa alaikum salam Fatima Hamidou. Wa yamba hinduko hamba. Amour. Mahaba. Yamba hinduko hamba. Coup de foudre. Yon n'a pas ce somme ma petite. Ah, coup de foudre. Mais elle a eu aussi coup de foudre. On s'aime en 90%. Zibaki honi kubali. Tant que m'rumen loli. C'est ça. Nyezi munapone shari. Nyezi munamniki khatima njema. Wajaza hangu gamjitabisha uzeroho. Na mrensize aluan zinu. Gwanzwe mwana lolono mjini manipile mweleze hate mwana kubali ya sekomo. Yende bako mjini. Utimsise moroni. Bayo henda moroni ujoda one mabugo salo moroni. Utimsise moroni. Bayo henda moroni henda one mabugo salo moroni ya loyo. Ujo wadunga. Mnati ho mjini ya one walo mjini ya tombe amoureuse. Yede ponjo kanza mwambieni. Mjazo Mwenyezi Mungu na hunike unono na mvu inshallah. Mwenyezi Mungu ya jani heze baraka za Mungu na mtume. Mwenyezi Mungu ya hube mvu na subra. Ya ujailie ubone. Udojwa ya ukaya wewe wedu wajini wajangamiza bomzazi baraka. Wedu wajika harmwezi tambuizo bomzazi baraka. Ufanyando lahe mwanaho ya tsone mrume matso kwa matso. Ya jambizo na usikuwa hema shuhuli ende yabo yambe ya mharaye. Yambe ukaya non, je peux pas. Ntina ujua paskwenge mfubi. Ntina ujua ukaya katsunjibia. Il est pas mon style. Yabo e yaroawa wewe e foti ya hobo mzaze. Shaka obide mwanaha horai jaka humumbiza nuo. Umsise komori ende yaone mwana mmeka hajibiwa. Yode ya bibi. Yode ya biji. Mwenyezi Mungu narinike khatima njema. Mwenyezi Mungu yarinike mwiso mwema. Ni wajazatu mrensi ya ukaya nga mjono mazefu homala honi ba Macron hamdomineni. O wana hanyu wa domine wana ufaransa. Ane mfaransa. Nana zedura za faransa. O wana pianga wana liberte. Heno wakatwa timizi aji. Gwa manipile wao ne mafundi. Gwa manipile wao ne maasista sociali. Gwa manipile wao ne daula faransa. O wana wafanya izo kaudu wao ne umasula. Mwana yo timizi 18 à 19 ans. Guhundo ma spécialiste na ma conseiller. Que tu peux sortir chez toi, tu peux aller chercher une maison. Bonjour Abu Ibtisam, Gamzi Jouao, le Womzadze, et Manahao, Haoukubalia, Haba maman, j'accepte ce mec. Tikoubali, Shamsi se commode, Rahoja Mumbiza, India, on est manam, Bamono Kawebu Yahenda, Kaja hésité à ta seconde, Haban Tsuhuta. Haban non, désolé, tu me plais pas. Désolé, ouais, on foubi. Désolé, t'es pas mon style. Merci beaucoup Zakia Ali. S'il vous plaît, ndo hukanabela kwa zaza hangu. Na manzu wana shohatu, na mtukuzu wana shohatu, na mwambelo na shohatu zedua, izura johanza, ni wanzu wana hanyo lona handuno mijini, Mwenyezi Mungu ajale wakubali, shaga mlau hasara. Ye mjini ya uja ukawapeu, ya uja ukakalbushi. Ye mjini ya uja ukamwema. Ye mjini ya uja ukawapeu, ye mjini hakamwema. Isoga mzijuao. Shamrenge ya shihale, sha 1993, ya kokwaturamu ya kamro mararu, wadoni kuandwa umeatuka wajua, wakomelongo jomira, hauko wajaza hatu, ni makoko hatu, wakaudambila ukaya, ishiliabe mwaname ya hukomeyo muhonongo jomira. Yeshilabe mwanamume ulayo hutushengo jomira. Mwanamume ulayo hukomango jomira. Izo rongo wakaudambilo à l'époque. Gamanzo mzibali mzurumie abasa. Voilà le monde de technologie. Dunia ya internet. Gawa komori ngono ya ulo mshanani. Gawa komori ngono ya ulo bonze. Gawa komori ngono ulo dahoni. Ngojo hulanga mlonga parano ganona nao. Nide manzo mjembaliye ye mondo de 1903. Mbelo wana hanyu actuellement. Yala teuf. Gamanzo mbaliye des années N23 zahema koko hanyu. Mjembelio wana hanyu. Olio ya ubelio wana hanyu wake massage wake tranquille. Wake wanada mu vraiment ani wakubali njema. Mwabeli d'une manière. Watijot la saga manzo mbali le monde. N23 makoko hanyu wakandro marabu bazazang. Wisalamu hikima wa maarufu. Watukufu Mwenyezi Mungu anike khatima njema.
Mwenyezi Mungu arnike musomema. Mwenyezi Mungu ajale joka na heri. Wajazatu walo hunu Faransa waelewe ya ukaya ye mzazatu ya do joka yedi ajitama problemu yedi ajangamiza hona ngema na mubize namru na bwe mwana kajaone mwanadamu ze sura zahe kajaone mwanadamu ye fiziki yahe shangu mwelewe mafoto ya filitrewa gumwelewe mafoto ya snapu moto hajundu hafuhele hakubale ndola hede sur place hede hamba katsuitsaha be mwana meye mfubi mwana metistili yahe mzazi haramani avese. Mwenyezi Mungu gujombonesa ya jangle ya juhe ya bone ya leo ya ukaya c'est pas normal wadungabo watiti ya tujafanya helilo bwana harus lizo mganzao mimi njohanza bibi harus ya hukubali mwede hata mjehunu mzaye wana mfonde fami sha bibi harusi hamba t'es pas son style et quand la mwana za la commode kaja jospitarongo helilo daike katsuhutsaha sha jobila d'une manière ili ya tirongowe devant fami sha wakaja nyanyara osomwe fami. Watukufu wa Jamalif rivumbu wa sujet mbili sujet naru ikaunga joto nimero hanimga para participe sujet hema na mshahatu mzuani maore ya kayenda ya rantsiwa hula komori ne mrumma hahe ikao ho wasuli komori 4e jour hahibiwo mkoba ikao mkoba ukanaze passport zombili za howana ne passport ya hemrumshe emrumeka jahibiwa hiru na mapesa karmo mkoba wa alaikum salam muna ya chibo mapesa ya karmo mkoba mwanamme olie ya uhafiliha bande mrumshahi biwaze passport nene mnariali hadungu huenda owanzaniwa huenda maplaji harate mrumshe hapare fami ili wajua mhubiri wa alaikum salam Siti Hassan bande hapare fami yahe wakanzuani wasingazija na we mwanamsha tuparu sangazija wende wa mwakipe mwanamme bande mwanamsha hapare fami yahe hambie mwanamme ya ukaya désolé wa alaikum salam mama Milhan hambie mwanamsha ukaya ukaupare fami yaho waje mwanamsha mba c'est normal ni pare fami yahangu waje banda wahu neglige na mitija hunu ntujwa mruto sidawe mwanamme harate mrumshe hula komori hajaza he hunu Faransa na mrumshe maure mzuani hajaza hunu Faransa na mwanamme uliona séjour ya ena mrumshe hadi amnika mwanamshe basar zambao hajidobrie haja hawaswili wale hawaswili banda hawaswili mwanamshe habie mrumme ya laoda honi uwa mrumme ikao lipuha mji mzima ikao moroni ntina uvumba ikartier ngabwamba uwa mobasha njamwambia ni kama mobasha waleba ike mobasha njajo mvumbua haukaya bonjour Asia Marie mikado vumba wangu miji na madina ya bole mzatabwetira boleo mwahanyu mvumbua ikaka mumbangwa njajo mvumbua ikaka mobasha njajo mvumbua shemana na bamoroni do kamorone mirangio minji njaparo vumbwa mji ya jwangba leo njavumbwa hangu njaparo vumbwa tina lamda jwangba leo njavumbwa moroni bahi mwanamsha hamwambia ya roho dani banda hawaswili nge yabo nge na tseo na sambla na chenga mrumme hamado mrumfanya mwanamsha yafanya. Deuxième sujet mwanamsha kao ya jahunu Faransa ya lugwa zimana mzazahe ikao yohanza mzazahe wede mwanamu wa mzazahe ikao tsidae basi ngwa wenji haukesu jeni msuvumba ya mrumzima ngwa wenji o wazaze wao walohunu wazifanya ikao watoa wanahao homalahoni hasubabudu wanrua umewakabu wanrua mekao roha kwa jazado nao wawabili si hata owana kwa tushilano na wazaze hao o wazaze ngwa ingao owana hao ye mzazi wengu yongi mwanahae hasubabude mrumme hedi hata hatuwe mwanahae hodahoni ye mwana katsi hodahoni mrumme wei hadomine mzaze hamando ye mrumme bia makali mahindri ya elewe ya ukaya mrumme katisa wanama anangera be mrumme yatuza na mru. Troisième sujet de mzazi oya loze mwanahae hunu Faransa na mwanamme ulokomori ikawe mwanamme wae abasar zambao ye ungei hokomori depuis longtemps wambizi wa aloin wado hadisi sur l'internet hakaweshe mrumshahe mafoto mrumshe hakife hasi komo rondo abainisha ndola mrumshe hata jone mwanamme hamambe mwanamme kanga mfubi kujanjibi ya désolé ntsuta mzazahe mwanamshe harimani attack Mwenyezi Mungu jujala yavuke inshallah warejea unu Faransa. Izo des sujets rares. Et numéro 07 48 45 19 33. 07 48 45 19 33. Vous pouvez appeler de participer. Ya onesa zera eizahan. Wa alaikum salam Tina Nelia Mails. 07 48 45 19 33. 07 48 45 19 33. 07 48 45 19 33. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum Turamu. Mama Yasini Fal. Mama Yasini Fal. Mimdahu kana baraka rauro wana.
inshallah. Naruhishilia au mama chérie. Bonjour Na Nasruddin Hassan. ma question ga mararunga njola hele zima la handani dami mzazi mza mwana. Ewa. Anjola handani Lawrence mbongoze mzazi hoi. Umguya kana hikima ya shindarenge mwana he ujavano. Narejeze mwana he udahu. Dawuti mgume ya mwanzao. Mti habuji. Ika mgume ya mwanzao. Kajajo mtolepo maya ndani. Yaunda alama kalboshi ya lohunu walone miraya dahi wanzweza hao zende. Abubu yanzweza hezende nana kana utaha mwana haunoke mwana wangu udomjere, udomtanisha, umtadisho, umsiso, shamzade mnyezi mbulambe imani yonde zilamdo guhamba haina saya. Hakika. Kabanusi wanawashe mfujwa forta hauda zili. Mgungu hata Dubai, hata Endi, hata Hemana, kasumparisa. Lewo mzazi hachindiha mhundu hakakomori hambe hata ranungu kilo karboshidilo ya jamani pile atoe mwana la sindeli ngandongoze mzazi woi na naleshetwani yarejeze mwana hedabo yeye ngutojidea wote mdume vanungu umechupaka hariha zaya nono wanguto uyeshi watina mwana tika wangu wanzana amuru na jambo elewa nao zoka kuu hana mwana kasonga wangu umewenji kuwa wana wanzao ushangai wenzao Babuandu ume ukasi na henda zeuo yeze Mungu na mbero ya tole kalboshilo bembu ya haja rahaya tona manahe ya toda lambida mkate ya mwere ya kifara mbese hau chatuo ya lo kalboshi ya tona hata patie ya niya manipila hata ya toe mwana na henda zeuo ina kerandi ya rejeze ya manahe odahoni ikakutole kalboshilo na lipoda ume mdada utojambe ukana Aba siroha ni msaya haraya. Unasojele baka jaroha ya msaya haraya. Hauya roha msinyo yonde mada ya mumamani. Yonde za mzazi. Paswa neze tabia hizo pia mbizo malahoni. Unasojailie katinde fuweyo. Yotinde kaswe msujuha jenge mwana hada. Utojadahoni. Ya haraka inge mwana. Mzazi huo na la shetani ya towele kalboshilo. Yenzalo ya tahemba mndu. Vanu sultani hahezele jimbu habaka bati kaba. Yote dekaba ya hemzaze uo nende hata ngaba ya ya vambe na ido zile trope wote wazade government inu atokota karantie au karando sirenge tratuna funa transeti ke yo ifunge to unde kusa hawini hata msijonda huvi na ina mkerazi si wazade ridungeza kaba za hatu haina mbata ngaba ya lingana na ngaba yahe ya tahembu kana imani na subira ya mwanzizo wana da yode mali ya manga yode mali ya hatu si wangazija akwatoma ya mngu ne mwana cheke mngu mme katutaha ne mwana hau mngu mshe katuanza ne mwana wote mngu mshe wala wote mngu mme yode mbano kuna kanzane ya mzaze woikana na kerazi ya tole pulimo yelinu yani rehena hala ya tahenka banjema deika banjema yahe de ujo mwanzizo wana che utowitaha ne mwana izoro sare hante za hemzaze huo yaweka mzaze mwanzo yake kalboshi vrema kalboshi na dungele kalboshi la hilo lbuhewa na ngujwa data hata wawalo yabo ngujwa hata ngujwa mtondani hata ngujwa rende mzaze huo hata chaboraha bo Yesu hea vilide ya hema na nyasi maore mzuani yenda kumore ye mrumme wo yatijadore ndandu sabla taswe mrumshe mjeni ya mbada ndo hakwende mfenya kuyo yoku ya hembumme ni fami yahe. Sambumme leo ya mbumshe leo ya dare mbumme hembu afanye pleziro hao ya ringwaze pasporu ya ringwaze mali. Yerana bwana wakanza mbumshe wafanye. Awe mbumme akanze mbumshe atrene hivo ya chite hulu ni asele mahala. Yawe mbumme hu ishoti hindu na minga mirazine mbumshe hu ya mtowa. Pasko ya wole hu hajo huja ya rengero ho ya mbumshe hu nuwana ya mredeti hindu hana yao. Shale wo mbu mshahi wende hivo izo zijiri hadoka afanya sambla daska ila ndokoli wajue ibanu yarengezi pasporungo ibanu ze mali ya rengando ibanu ye zahabu ya hembu mshago no izo pia za hao waili hembu mshago mkendeza mbafanye pleziro hao na hebu juo kwa liya mhensiho ya rowe na kaseti ya rabio ya jeza hegunu ya jea kensi na bada hata hamtrena ihondeno wana isamfute ya waka hanzafanye Oya mbadingu ya zibuzare muhadu zahe ya tushemeza ya tipare pami ya tipare mru ya jaya msekure ya mru mmeu uhajiviwa basko
kwa unabala kubuya mwale komori. C'est ça. Alafu hizo za haja c'est normal zimtabishe parce que ilo kalboshi la mrumme wote mrumme shahazo kanti yaone tabu na shida usonwe mrumme uione ka kweli ngwazo kauziona au kwa na kauziona yabona tuhamba ukana arukole mrumma kapuri shara ili yemrummishe wauna wala ngo umeraka upungwa abahayi katuta yaonene Samia heka twanza naone wa utendo wango umeru watahoma na honi Mwenyezi Mungu narutoleo haina doka uruwara mmangu endea sahedola waloja wao Mwenyezi Mungu nasowandangu sao tarajani watu wahi wasowa waswili malahoni watahenze ndola na ye mwana mshemzuani mmaori woda siwasi wasi siwangazija simbarazi ya ukanamu natawe bawunguzo muhibia ye nafusi ya muhibia no wana natawe karibushi jilo gomgwaja ila endaiho edamoni saizo natawe atimrejeze nanele karibushilo akifanye sambula bekana nzafanye sambla hajoka hada akio hao hadumfenye sambla warengeze mali warenga hizo pia baheba na huo na darope po ya enza hende yani kuwa jina wado ukudali ya wasudie tena parce que mwanandu wetu dosudia na abo hamba ngobafanya plate ya plate ngozo huifanya sha sijona ukana na leo he plate wewe ya hensi parce que kweli wondo ndo mahatungwa uwai shairi fanye wonde mbaba huana ye mwire kai mwema wonde mbaba huanahe ninja juhanda yafanye upleti utoja kumtabisha yese juru ya heyo ye hisa kaka ya nile ya mnike bashe doza utuwaza ya mpinise au hata katra au ya mpinise zodoka umfanya shay pleti ya tifanye ngani miyo ya tifanye baswamba ya lalafungwa mruti nkodo bashe ngoma kalboshi bashe ngoma seswani chao mwe halala kote yahe haishale joro waja ila tuongwa unawana bashe kwa jaka na wana ambaye lalafungwa mruti nkodo yo isahihi sabu mwana ma utambe kufanya plenti banga sermanti za droit na sermadua utende kumtia eshafuha hana bala so kele kalboshia hese jurua hihi sa somtabisha bashke mwa au muhamili umpinise parce wombaba huwa nao afanya naye utirlufanya naye hamadai yode mbadongo nakauambia parce que bano si wanadamu halo wangoume wadokana imani na subira saba hainu si wanawashenga sina imani na subira hanao arunga nuniko imani na subira mbuka tolivwa njema ya livwa njema hau ya livwa ambi ya fanyambi so kama kutumona yepiniso yaho fanya zojoka ufanya shanu humie utifanya pleti mdoka vabu bon question ya saya ya mdada hatu ulo komore Mwenyezi Mungu jombo ununu insha Allahu alaikum assalam ya tusiha hairi ya wasilihunwa hairi rejerlo amba hadis chana narkerazi si wazazi wazawana kale umgwaza mwana jambo mbati mtaishe mrumme banu waungwa jula nanu wango hao molikoli ranzo likoli hata waje wahundeze braki hata udomo universite yabule ubona baka chololwa nomo mjini hau yalolwa ni mkomori yabona ntuangalia nione kati wonoshe hindu ezilazaho ntitwara kati waumbiza na nibale mwana hangu ende komori handani yaone ulamru yardia monika barili na mahadisi gesa ila haunoshe hindu yajuka hula basabanu si wazaze titi nirjuka hula shande mwana yabule wo na taimba indunje manajo hula yajiviwe yani kudalia baso wasakwa tutokudali kala wamzaze tu ndarenge kunimbundi tu vahevo ya lohini nikatusombeshe ya yesuwa ya he ya mona shahadale shayi kunimbundi lele pungu hilo afanyari barunguguta ho yafanye dengo joka ushinda ufanye story na jauhana mwana zalo sarasa ha vahevo la mwana halelema baso wana wahunumanga wanuna laba uya unebogosi ya onayo ya bakatujwa zechinga neze nezamu ola mwana bae hafuhede ohuja ngula pulumuye yabo mzazi asila umwe mwana yabo narazila umusisi ke mwana katina 40 na ye mwana katina 40 yabo nari mswamihe mwana ezimu yamlekeze morali basi yabo bahe zila muruya kaufanya neze jau yabo zimfoke abo mzaze woi atila umwe mwanahe woi Mwenyezi Mungu na mbonunu yazidewe yatisawe makalboshi hanemba mwana ya zaya yakanemo ya mjuse be ambabo roha melimeli boto jalasi yangalo mjini yo kamuto una gosi yao ya mnaze
au ya mbale ula mahala ya ule mnabogozeka mpaka mumjini yaone kakaja kwa mumjini na tuunda mungazijani pashoka na kaurenga nzio mungazijani ula simjeni wala yode bando wona kanza na dimza zewoyi kana akirazi yabone Mwenyezi Mungu yaja ile yabona hairi ya wasula hairi kaya tambe ngumura ze mwana kasina 40 okontreri hamshilia harengezo mzaza hea mwambia na razime bukazo njema hizo mwana huo yafanya ribakisi wazazi rodozu wake mwana huo yani kudalia na nisae hivyo mwana josbuti yale tatele kirenge ikudu metro 70 sinika mshenge metro 70 sirege metro yabo yo hindi yabo mshenge umdali yoka mwana he ambale ado yo kupuma lere yabo desole shamzaze na kirazi babanu leo eke mwana dia dada haja kamsina shua cheka sisi nermikao na rwanga na zemetri neze chao umwe watu ambao wadunga na walula na hauja wabane mbumshe ekande mfuvi yeke rise kambumenge mle teke mbumshenge mle mbumenge nge mfuvi yoneka kufumari kwema kufumari swa yo kufumari na Abugarishia si wafuvi Daimza tena kerazi mdoka na daraka Mwenyezi Mungu ya mbununu yatume mwana razi ya mberazi Mwenyezi Mungu na jaile wale mafahe mwana huo rewambia warikudalie zaheri risifanya helinu wasalim taslina salamu alaikum maraba menji mama Yasin mashallah watukufu gabo numero 5 ya Maurer parabanu garimparao akawa imrusuna kanza participe renge appeli ya mwiswenu ili rimpare vahe ya participe mwishezu mama Yasin ya hamba nyezi munajazela ukazindizo la joanze numero 07 48 45 19 33 07 48 45 19 33 na mtuyo numero yabo 07 48 45 19 33 na mtuyo numero yabo 07 48 45 19 33 watukufu wa jamali fuga mzijo ya ukaya nzadze munyuza ya mwana kabatsa jonze mwanahe yale maji sha jonzo wana hawonti pia wake wahelu wa baraka shahani ya renge mwana ya msaforce nanga mjuku mwana wazabanu. Vous êtes bien sur le répondeur ntsina paratsen olewa kikao ngamjoka ya owanazalabanu owinji wa hao wazalabanu walorangu materneli hata waswili ani izo zonsi pia hata basabongwa jua kabila zinji la plupart yao 90% ngona la contre za hao na kabila zinrajina leo mlonga bahati mwana hidi atabala mkomori mlunahimidi wa alaikum salam fahayu abdul mlunahimidi yambe ukaya masha Allahu tumimidia bo Mwenyezi Mungu banda tizaya mwana harmwetino kajani bali ya kabila ito ya hatu bonjour imna Said shani bali ya kabila ya shikomori na nihimidie bango joke mkomori eke mwanangu manzo ngwajo fanya zoeka ulimanza buwazaze wakati kao zijili yo nyide mzi itsahao demzaze woyi zerongozi nwede azitsahao kaya olye ya ubehe mwana komori yende yaone mwana hahe ya ukaye mwana hajibwane mwana mme shaha kubali mwana kubalendola mwana mshe kajaone mwana mme heli kaudi ya hahe formu ya hahe yeta ya hahe hende hula komori kaja ezite bada mwana zalo abanu shahatsu hamba deva fame mwana mba no te pas mon style anon njajibwa nawe nsufanye mashughuli ngawe mfubi olewa bon hamba kaja ezite je mwana juza la komori kao hajo ezite horongwa heli hata mpaka da watukufu Mwenyezi Mungu nalike khatima njema na mwisho mwema ho hanza rabbal alamin Mwenyezi Mungu arjale kasi wanadamu huma duniani riwane nezendo na ekangabo mzaze harmaze message na zamba haji sante vize ya titsona ya ukaya tuilamu ya wapeu bazi nrongozi jilio hunu Faransa kamil zinrongozi jilio hunu manga kamil zifanyishi hao haina wakati wenjugwa neglijo wana hao watawa wanraume makalbosh mruharantse mwana hahe adungu fikira za mrume ili hao menya akili izo rongo ikanga zamba onyo azazaku ilizi change chaka suhamba ili hao makeni respect gatsa hosama ekaitsoka ze sujira mbabanu gasi nambabanu ranjianai gabo mzaze ya tabiha hau ya tusheha ndojo kangarambao ili hao hunra ohamungu hunra somo wanadamu au kaizo rambabanu lingaranzo dalao mru yatitawe mrume ikao maudungu joja ya hurensi endeza hindalole mrajina mru halatse mwana emwana hunra nimbi hau hede hanga mianziani hata mpaka deabo boom longue vie à vous inshallah Mwenyezi Mungu jorjale joka na heri ho hanze rabbal alamina longue vie à vous Mwenyezi Mungu gujomhatsini hata hale ya rensi hata hale liki wanadamu wa udoro dana njema duniani
rema kaliboshi wakoli rema ruwaranzao Mwenyezi Mungu namtukuzeni au kaminga amini au kayanga mina maeneni wenji gaminu wananzangwa wenji shawao mbaiza makaseti wawonsu wawaza kabatu joshidata yangungefu bado siku Mwenyezi Mungu yajo decide ukaya lefunga ljo gamjorongwa lefu atampaka de yabo boom long vie à vous inshallah.